Sampai sampun katur bau kumargi titiang raga mampun mantan kurang layak ngukup gitu ya kewintenan pustaka sana. Bahasa ampun kedan makin nak generasi dia sampun sami ke ekonomi bisnis kan gini ya niki kebetulan niki kedan ini apa seco sesunan nah pada boleh pada kedan makin bau kedan nika akan sadar bau dan durung artinya nah untuk